Anar malakan yam ka nas dialtin kontin barwanya lingwasme ka Nuer online TV channel. Anda manduni chang kon nyamle anong rois ne gwasme ki la ya nong tin kon lat karodian. Gore jan ote ka de kon kaling today korodan palping kaling dien. An wala shanga yan dang ro de bangwan ka pa bede ron kin dang ro de jan dang ro de dich. Roinin kon ban ling kill re ka tin kon lat karodin. Kenyam ban racha ka kwi janka men chirode red ka chak gwad mistega competition tin en jangamo jen chamat ka chak charode red la charet no ban tur ban yen kel ko do badan en kemen chitu jang ching de competition me din me la kana le ne shang no kel kana le ne run kor gwade da ne chu chan janga no teram the same person chi rueth ka chak jen competition mo dio ja ka churam mo ne show jo dai chan na me chan jamenen be kel ka do badan je to ga would nen kona me jen would janka would me jen charet ka chak jen charut ka chak chala do ne jen chak ok chop ka jen dang ro bakel chakarut wa ka kora chu te ka tije to ga je wa chu would many chu yere chu jen ka kor ga mi je che bech chak to ngwan de chala kwa kel kuran ka le rut ka competition mi shora la competition na me tok na me tinene would janka would me dio je liu pan would ne me dan liu ka kor yo ga me paiwo wa ken la ken te competition te gaten la competition mo a competition mala kona la no muguro buduk competition doka muguro buduk bujudi ba kan rar beteka walk to dit beteka judge me dit beteka ngyak me dit chemnen yana magwasa mane ka tete dit ba then ko ba jin no ko nyokon competition mo te ka dije gaten so mi do to go shude me che chuma da long ka chak to che galil na wena mo che jide yo kenni wena mo and then chuliu ngai kona and jin bro do meet be kwen be over meet ke bi rodo rara be kwen ke li bi tuk ka be gwar yanga bije bel la shendu la mar jen mi chitu ka jin wude me wud jenka na me roda nak pan kamet gwan me tero der dok bom ka jen competition dani kanalat yo ko rut ka men yam roda nak the same way wude me roda nak je wala so wude me roda nak mila rudi chakalong shuwo kok ti jandang red bakkel chak ken yare ala kak te ala gwakel bi yede be jen chanen kude me roda nak rut chaka dan takaja agwaz me chana right ken me te ka jo me shanu gwad me goro be nya yakel ne tinen yanga ti gwaz me chala do ne wate ke dispute mi to kam NilePet CEO engineer ayuel ngor kai gor ken deputy ambassador nyamal shwat ka do badan and ne kontila lat de kamoy ka yoga ja the managing director of Nile Petroleum Corporation engineer ayuel ngor kai gor allegedly engaged in a physical altercation with his deputy ambassador nyamal shwat within the office. The incident reported occurred on August 27, 2025, after Ambassador Shuad requested the payment of his staff salaries prior to Engineer Kai Gor departure to Dubai. The staff members intervened to separate the two senior officials during the altercation. Engineer Kai Gor made a derogatory remark toward his deputy, while also claiming that the salary budget had been diverted by Ambassador Chol Mawuda Jonge. The minister in the president's office, along with other unnamed officials, he questioned how he could fulfill his obligation when the fund had been allegedly misappropriated. Ajolin konme gwasme riang mishora lat kam entity. Ne te gwasme ken ka kwar ne de kon let kan NilePet jena company mila jat ki petroleum la ja koge so te ken ka latin want to workery so can all those staff working gor can you to their kamke can you kon de kamke awache to ko chawud me cha jogo no yo ka topke wuri shale engineer ayuel ngor kai gor wajen cha jogo no yo ka topke ka kamne te kon la lat
and Guadamon Waken, the managing director of Nile Petroleum Corporation, engineer Ayul Ngor Kai Gora Waken a Jenok. What you can chunye ke chikarodi la roine to jegalong can a deputy dake quero the ambassador Nyamal Shuat and a coffee dan ticketing a Jom Shala in a minute. Awa neme tuoga ka shanga jandangro di baro ka paiwa da ron kita dangro jandangro di dich jan gwazi dana shikur mo de tuokten kam ambassador Shuat kene Nyamal Shuat ke ambassador Nyamal Shuat kene wude shal keme Ayul Ngor ka do badan de staff members de ka peke je wude me wajen jene wude shal ka engineer kai gorane wa we ka Dubai alo ka kane staff members kane ka mo ke yoke na konde kam ka banya napin so na mo ari mu choda lat wa chi tegane ko ken chiro jen o dio jen o yo dong ja cham ke yote me chalet ke so na me mi choda lat re wishin winami goro benyo ayakel toga ka NilePet ka deputy ka Ramadan en la CEO engineer Ayul Ngor la NilePet so jo me mi choda lat gwas mene ler do dien ndong gor no de nyo ayakel kan kono ka ler dien ko gor jono brach ka manana to ka Longechuk ban abden metod ban je link ka kwi korsho and then but kanam channel right ka kwi wood kana me Michelle ka me Dr. Benjamin Bolmel. I take a job Mishalat Guas Medio J. Shirudun, the Albaji Kanalingano, Shiji USA, Ichikan, Jesus Dan, Tired and Chicken, Logono, Buka, USA, a quick visa, and again, no Charado, Chad, could lift up a loach, a teletum and around there, a jal chana, pen jal. But again, Manchano, La Chana, Diala content, Lauko, Bijal, Dong, visa to Deria, Goderuka, USA, while they content like student, a Corodian, a Lagadil, Gorka, watching a deal, Chica Quarka, Chica officially, so many jog to come dorm, watch I allow. Kadwa mashalat ke New York no chala wonene chiji United States government kuumɛ right Trump chikala wonene His Excellency Benjamin Bolmel no mungai kon prominent figure because of Sudan government chala do jen charge become visa dung United Nations. So wajen gorjen wodara wore which in me and Bolmel take a meeting modera who attend the upcoming United Nation General Assembly and okay New York ka korpa den be chala do jen charge logo no baje kam visa no charge log ko jen ka gwade dan jen ngai kon do jen charge suspend ke charge peno dere visa dere jek ke charge sanction ngai kon dial store me dara chituok ko ci USA chicken Bolmel chicken sanction wal watama charge no go jende je kam visa de en meeting kedwal ba dol ke United Nation General Assembly mo ba dol ke New York ko pa den be chaluk kuumɛ USA no ba kam Bolmel ne re konen inshallah ko rodi ne visa ne je ko wa kan ne kon tila gadul gorka so mi jin gadul gorka ko gori visa mi dung America so wa ajira mi inshallah on teme gorno borodu gor scholarship gor jeno borar wika mɛrkɛmɛ wacha ja law jira mama batcha go ne kon tila siasin tini jokende ken ka kwen ka tenchirmente Dr. Benjamin Bolmel ko Dr. Benjamin Bolmel ramicha sanction wal so ko kuje mo cha gorno jen dara wore wucin ginami cha pen visa da de ala visa mɛrkɛmɛ da daro ke je cha lokke cha ban ke jo dana chalat anam dong take some development Michelle Ben ko dong ba deje allow ko dara jal daro ka mɛrkɛmɛ but for now che boga mɛrkɛmɛ ko Bolmel wani ko ni cha kwani mo la vice president chi men ka ku mɛrkɛmɛ cha no ko di jen ramicha sanction charge de allow no dara la kwar but yos ke wuri shalga me Bolmel ko wa Bolmel ya je lon ka do badan che cha ya lat ke je por je gedan ja kame kin me yadi de wajen kwaje no ko je longon tama ka jen jaga ko jen ba wona ka vice president and right now ni pan ga je ka kor gwa de payu tinawo ka jen o gor jen o de dub di ala content kan tuk de ka lat ko jen che dub che ka to ka kana ka tu ka do badan chalat ke je so Bolmel charge peno be US visa be je ke ba wo ka meeting mo balare wichin winami me jaga ko shira mo gor kan tama ka jen gwas mene de kon di altiga ngaj mishit kana mo kata dan elen ngwan rodien keja ko ngai content kon lat ko rodien na me mugor kono de content ka ngaiten jordan gwazman banam kwen kajan larama bana racha kamandan choda lat re which ka Longechuk gorjeno banna dur ban jelingten gwasame Major General Kor Shol get aramkel mela kwermedit
kwer midit ka kuumɛ SSPDF mentere which ka Longechuk ka mathiaang gwade che korche tuokten te ga jo mishalat gwas me gono banyo ya kel bane ka jalarame ram kel mishugwar no so ram la gor chiang ka kuumɛ kir ma yadit so logo ne ngwan long bokane de konte ka kuumɛ spelayo no ki logo Nuer so chana jo chana milin gwad me ka te mishalat gwas me gono de nyoga ya kel no ka gore je ka kor gwas mi che wemat no che gore na wale gore je pandio je pan ka run wang gwate che kor che tuokten ki kore dane che tuok re wujen chalke e mathiaang ki ka Longechuk no bana je kula linkel ka je wadana che lat gwas me janana no chana nyok no wuda me shala David Argarkot atega jo mchalat gwas me gor de yinaling again an update from Longechuk County up in Nile State defending on the information that ana post gwas me and on Jenichi SSPD force she can former commissioner dung Longechuk County dak 2 day kajen gwarun wanga me she can judge ka hat buma ka werweng payam chaga joy ka loin dor ke mabor buma ka belwang payam kene makwe buma ka short bora payam ajani chicken netin kontin la kuumɛ SPLA aigo chicken ka joitin ka tada na chelat kije jen chola netin kontin la kuumɛ SPLA yo kene ngwan were no kene ke bandi te lo ko ta gwazme so then message many man cha gor gwazme de yenen gwazme ke screen now de then you can force it and read it David Argarkot joda na chelat gwazme no jene cha kuumɛ SPLA yo cha ja joj ken gwada na chikor cha tuoktin she National Army chala ne the National Army SSPDF under the command of Major General Kor Get is pursuing them as of now. Ajana joy ko kuumɛ SPLA yo the SSPDF Ajane security in Mathiaang County headquarters and all other payam in Longechuk County is normal. It is only this payam that the SSPDF is restoring the security and stability there. Jene SSPDF Mathiaang headquarters Longechuk County August 2025. So na me jo chalat gwaz mkuko na linga ni ano cha Mathiaang cha jenyo ko aje restore ano ko jen Ramadan non kor gwas me commission former commissioner Longechuk County dak 2 de Ramadan nang kor wure wujin winami but kamen cha nyoko malat ko gwas me different story kamana che gor gwada mene gwai ke long ko jen gor je ka August 28 2025 at 8 am chalat no gor je no ba mas je dien ba de je le nyok ba ke kel man cha gor kuumɛ SPLA yo ko de kon te ka liang ba katin kontin alat karodian no bana jeling mandan en cha lat gwas me ko en kuumɛ SPLA yo kene kuumɛ maraike kirma yadit na gwaiken katin kon ngai kon ken wo lat karodian ne ken yam korun wang no ka gwade chi korme che tuoka je gwas mani no tega me cha gor no rama chi message gor gwas me Lampol Gabriel Ramadan la spokesperson ka kuumɛ dung SPLA yo kwale kwich anwo mi Argarkot David Argarkot me spokesperson kane de to kwala kwich kaji SSPDF I don't know but right chalat gwase me chikala do ne ajene ka ta badak kuumɛ SPLA yo ko do be dane shireki to je ka Longechuk no kanene ne ka ta badak mu waka la ta badak run wangalong chi kuumɛ SPLA yo wa chicken attack mu chano SSPDF outside Mathiaang no wa chicken lojok chicken ga jojan tama Chika wana ka Mathiaang town ka Longechuk County the situation in Mathiaang remains tense the SPLA join where the army use continue to maintain presence inside the town jo chalem gwata me she Lampol Gabriel chalare wona na jenishin cha kuumɛ SSPDF cha ga jonne reak ka tada nan chalat keje kana larno eteke SPLA sorry SSPDF reak but kaman chalat kona Argarkot gwas me different from mandana chago Lampol Gabriel so quick kon madal la road Lampol Gabriel chala do ne jene chingwen wari
ki Nuer wai ami chike jek no ki chike rodian mat kel ke SPLA IO alo kan ite kon ter ka kore wishin winami minyo da no che kor je ten la tok but ename jaga ke 14 minute apa je la rej ne ga jen 28 08 2025 ala August 28 jen pa je pa la rej but kadung argar ko da pa gor gwasme dune che jen kie cheteke tan chogwal badak after that tell me nyok post you man tell me post so quick concentration down la roda ka Longechuk mete mutokten bedinung so chana mo rai gwasme ka kui na maka kui kwar no war dana na men tere which ngini mi alone okay Major General Cultural Gate General Kel Mlakwer Medit General Kel walka kuumɛ SPLA ban michi siasa cha bendide re kuumɛ ka Dr. Machar no den cha jen no kana la teka kuumɛ SPLA jala rami mo memet kana kirma yadit no ajen mu kuyela linga ne lar ke jen wo jen kane re kono te kore wujin winami ke kuumɛ SPLA no kan ngai kondi almadan le rode no arami mo me dong te kwi kirma yadit arami mo long Nuer ke logo Nuer badjen ta dan la je geje ti dial walat ke a chaka ngeje no de ka togo de kon kir gweje no de no de ro na ka rodien de no de kan kwar din kan de kan gor de kan no de kan nang niam ne men jakana loy nen te ngwan ko ken long ko be loydien be jat ngai kone jin mi ngeje ran ka ngeje chiang dan te geje den ka bo mat karami mo gwan ter no la be jemet so Major General Cultural Gate ka joran chalat gwasma waram kele dan te ganeke tin ki command ke le wate tit ka de ka dini SSPDF akane tit kontin nyen ka kuumɛ SPLA IO re wichin winame so ngure tel abden mishanong but Major General Cultural Gate ramete kel ke kirma yadit ke jan gwasmene so kan di altika pinguda michal ke governor kongchorale men kaf apenal kajan gwasmene ano bu korbe ka ben all this thing ka cha calculate bone kan ngwa kwa ga triggered ne ka kum kirma yadi ne ka juba ano bu korbe ka let another thing me gor ga jeno bi mal ben la tok la ja gor ko no ne dial bi ka right kel special me ko en Major General Cultural Gate ramo de jore de jeleng dera gorro che kor che deben no then wade ka releng but right now la trigger la ja gor ga jiram mi jiran SPLA go kata da na chalat ke jenen yal tong mi baji dil joj mi jiran SPLA go ajen nen yana tama ne ko non gwach kan wer ka rodien tana jenen be de duaran kon were ne tit ko ni ga rodien right now right ko na kan wer shika jor ko ken ni ne wer ka rodien special Longechuk me to ko right ko no kwirme edunga jak kata kuumɛ SPLA go teten kata kuumɛ SSPDF teten kuumɛ de fin kirma yadi ka kuumɛ na mante pin Dr. Machar so ti dia la ka no gwad mi no joje ne de konde la kuumɛ SPLA go wal ngai ke jen o tet ko tera SPLA go teten gwad mon kati kuumɛ SSPDF teten gwad mon but ko pressure la binin yal tonga mi la gorgono ba ne de konde la kuumɛ SPLA go ba ka dil joje no gwad cha jekteno jem nene no la kola kana la kala kana tuok kana sha ke bi kana tuok ne sha ba ko en gwad mon mit jangtin ba en min chin wer te ko ken bno no be ka operate gwad mo ko don wer ti dor jane don wer so mi chi jende randara jena der wo wuje dan la wo jana especially le konti la de ne ko no men chagul tub gwas me ka ler mi chalat ge jeno dine di ala kontin netin kontin tila just normal civilian ten shade ni ko shaga bule cut ka crossfire de kana jen ke de karudin wo gwada danan te kotete especially ka jalung shuga tamma kana ka mathiaang ko situation beje chang me tele report ya no beje longa tamma gor jeno de ne tun wande uri nan ka kan ku ko ko na to ko kan ko retine la beje longa gwada tenyal men bi angai gwaza mene o nena yen nyal chang ba bog bare wichin wina mi ka Longechuk che gaman la kira mala le chang naga Nuer ko Nuer na ka karenyal bane de ti ke de ne burum ne de kene de ko ren nyal chang la dwala bok mi chaje bok nan ka metidit cha chuba gwada antinaten la kana nan so na me amatuo kan tama re wichin wina mi so ka kuje mo ko chane ngaje no nyini Nuer ka rodien there beje long I don't know dob down de ko lat kije gur kon wer no de let kel but jam chicken no
jang chicken no ki Nuer tan yen bo chicken gu jeno malat ken go no ba ka destroy ki ba Nuer ba ka yar ne ga do be da ne chukuri go to ga ne ga 2013 de konte dia le kon churen la de kon ngaj ano na kana Nuer right now na which which apenal roja Nuer jongle roja Nuer unity state roja Nuer so ken stenity ko roi ka Nuer kontem de kon jigano apenal e kon shorale jongle e Dr. Guy Cook unity state Eric Biemtop so kan dialati kan Nuer roi kan kan gota kontin tirik teketen but kwa galo use a kir ano ne kun naga ke joje ka so kwa nong ne de ko la normal ten telemulat ker so na men go Nuer gor ken raj mo gor ken gwa mi makir ma yadit point e busy one thing da dia na bi ngai gwasme ne tu wan me da ne jen ga kuumɛ Dr. Machar jen kani chireng Machar iche ne ka che galele iche chig de che ja kwan che chig de che kwan ala defense minister and gwa the money chu ne tu wan chu kan yo laro e kan ngum de na te kora mi mo kwai ni chig de la kwar ban mena kir mi yadi nen ka jen gwasme ngum ji kir la den tama kir mi yadi ngum chala da kuma ko kwai ni ponya da manya mo tama lo jela kwar mi jera mo na ko kwai ni je tama la kwar bna kulo ne kene de ko no chunkel ke kir bu kulo wen den ni chikim yadi che the same way chi Dr. Machar che jele lo che chigre che jakwan bna kulo ne bati de la kar comment ke tetere mulat ke so jin wer je ne karing Machar ko chireng Machar che chig da kwan jene te right now kir mi yadi le la kwan ni nyaade point gan ka panke ne kala kwar dido where are you going to go jin bu woni mu kulung ne jeno chinga ka Machar che wada che jakwan bi chu de fact especially ni on wero de ko ga ru dan be jalong ko na law ko ba kon yong ba kon chenga je ka wal ka kan koni de kon bum ne kan de te dia de gar ya le ka jen ta na de kring Machar ro ring Machar che ji dware ya kwan me poinen kin ya din bu ko kwai ni nya de metama biaw ne biaw gwa den chiaw be ne don wer man na tin gor je no de kon jal kel so chenga dana chi ya che to ke mal ben den de mo gwa jal mo dan weten wen chonkel yana jang chu yen kel yana ngatel ji problem de cho but mi cha ko ne dan yana kon 2013 che de nyoko muto gan tama so en wo na ta pa de SPLIO be rar ko cha ko ne che par me be lo bang cha be jeng ne de dai ka be ko cha ko ne ko cha la Nuer to aring Machar to chu pressure en o jin tem ne pa de rar brar ke party jen ko pade ko ele chaka je ko che tel option da dien mederlat ko chaje force ke tit kuumɛ kirma yadit a jang el de council yen Nuer el de council kan ba yor waje jang logen Nuer kun beja so jo me agenda na gore de nywa ya kel mi jira ma jidit ka Nuer online TV channel gor jeno jender subscribe ko de notification bell de jetwan anda mandu ni chan kon nyamala no roy no gwaseme en wala chan yandang red bangon pa badak ron kin dangra udi jandang udi dich gore rwantin kon tin banong lam video de telam no ka chiga trenel gwada tin bro do mo je kelten ko ke latest video en video mi shi tu ko ben ka end of the video bi ngaje no take a video mi be ben gwadme mi be twany bitelat ko yentam be keling anya gwer ba ke stone dial kon lat ko den rewi ka so Sudan ka tong nat ka tin ka jin channel me en ban nyo jegum radien bi at kamal bye bye